jangan duduk di tempat orang si hargai kita. Buat apa? Orang akan bunuh kita. Yang paling dahsyat tuan-tuan, bunuh karakter kita. Paling bahaya. Bunuh jasad, tanam, dah. Sekian, wabillahi taufik. Tuan-tuan, tapi kalau dah bunuh karakter tuan-tuan, nak bangkit semula, bina karakter kita, susah. Sangat susah. Dan orang si akan percaya lagi dengan kita. Sebab apa? Fitnah-fitnah manusia ke atas kita telah berleluasa. Maka caranya tuan-tuan, kalau kita duduk di satu kumpulan, yang mana kumpulan itu adalah kumpulan-kumpulan pendengki kita, kumpulan-kumpulan perosak kita, kumpulan-kumpulan yang akan membunuh karakter kita, jangan duduk lama-lama, tinggalkan kumpulan tersebut agar kita selamat. Jadi kita bertemanlah dengan diri sendiri. Buat apa kita nak duduk di satu tempat yang orang si hargai kita tuan-tuan?